Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama Habibi Ahmad Channel. Ayo ikuti Habibi mencari mainan teman-teman. Ada boneka, sama ondel-ondel, banyak lagi teman-teman. Kita cari ada apa ya teman-teman. Wow, belum kelihatan teman-teman mainannya teman-teman. Wow, ada apa ya teman-teman yang kita temuin yang pertama teman-teman? Ada apa ya? Wow, ada topeng ondel-ondel sama boneka Squid Game teman-teman. Wow, boneka Squid Game sama topeng ondel-ondel teman-teman. Wow, kita ambil teman-teman. Kita taruh di sini teman-teman. Cari lagi ada apa ya teman-teman? Wow, ada apa ya teman-teman? Wow, belum kelihatan. Ada daun-daun teman-teman, banyak sekali. Ada apa ya? Wow, ada Upin Ipin. Ada Upin sama ondel-ondel pocong teman-teman. Wow, Ipinnya kemana ya teman-teman? Lagi bermain sama si teman-temannya teman-teman. Kita cari lagi ada apa ya teman-teman? Wow, ada Marsha sama Mickey Mouse teman-teman. Wow, Marsha sama Mickey Mouse teman-teman. Wow, kita taruh di sini teman-teman, deket topeng ondel-ondel. Cari lagi ada apa ya teman-teman? Wow, ada ondel-ondel teman-teman. Wow, kita ambil. Taruh di sini teman-teman. Cari lagi ada apa ya teman-teman? Ada apa ya teman-teman? Wow, belum kelihatan teman-teman. Ada apa ya? Wow, ada Ipin sama boneka boba teman-teman. Wow, ambil teman-teman. Kita taruh di sini teman-teman nih, deket ondel-ondel. Di sini nih teman-teman. Kita kumpulin di sini teman-teman. Cari lagi ada apa ya teman-teman? Dadah teman-teman, jangan lupa di subscribe dan ditonton dan di like ya teman-teman. Dadah, sampai jumpa, dadah.